ole clear tu te chi bai le vek ule nimin December ni somni pakua khan South Korea thlawhna in accident rap thlak tak ato wangin mitam takin nun nan chanti kan hre theu ome accident rap thlak tak tok tu thlawhna hi jeju airlines ania accident chana po landing gear lama boina to wang ni in antar lang ani kha hetiang tho hian December ni somthum kumsang hi somni pali voin lama po khan jeju company airlines thlawhna pakhat chuan landing gear lama boina ato vele wangin athlo chona airport lampanin kirtir le ani hemi chungchang hi tunruma chuan bi chianna kan nei don ani jeju air boeing aircraft chu tukin thodan ni khan landing gear lama boina ato wangin Seoul Gimpo International Airport a alo thlo chuna hmun lampanin kirtir le ani hei hi chan chu nimin lama jeju thlawhna in accident rap thlak tak ato wang ni in thil rap thlak tak a thlen lo nan an him thei nan an kirtir le flight 7C101 chu jeju island lampanin a thloka tukin jing daruk le mini somthum pasari khan a thlok chuka maro chu jing dar sari le mini somni panga khan alo thlo chuna hmun Gimpo airport lampanin a thlokir le ani hei ya chan chu he airlines hian landing gear lama a thlo chu tanga rei vak lo hnuwa boina ato wang ani a thlo chu tanga rei vak lo hnuwa aircraft monitoring system chuan signal detect ani tatlat meya landing gear lama boinan tok ti a hriatir wang ani jeju air management support office head zawng2 chuan hemi chungchang hi news conference sa asoifia ani jingda rukle mini somnga pasari khan captain chuan ground control leilam mi ta chu abepopa thil sang sang ti ngai te ani hriat nuin landing gear chu alo thale a amaro chu airport alo thlo chu na hmun chu banle turati ania achan chu thil thalo zok a thlen lo nan le chiangzoka boinan to dan chu zirchian an tumwang ani South Korea thunei tu te chuan Boeing 737-800 thlawhna an rampuma thlawhna zale pakhat chu endik nan nei tur thu an puang ani he endik na hian US investigator abik takin Boeing lama mithiam le IO tu chu he endik na nei tur le zirchian na nei tur hian atel ve don ani Ju Jung-1 South Korea Transport Ministry Aviation Policy Bureau and head chuan Special Inspection B737-800 aircraft chu andik nan nei tur thu puang ani ti hian soi chun zomin landing gear wanga chinarap thlak tak a thlen hnuin sarkar chuan aviation safety inspection khirtak mai kalpui tumti asoi ani AFP in tolchu media te report atarlan danin passenger somni pakhat te chuan lirthei dang manga jeju pan andu lova himna chungchanga har satna le ngai tu na sang sang an nei thu an soi bok ani tuna hian airlines hian thlo theina somli pakhat ani meka hengzinga hian Boeing 737-800 model somthum pakua atel ani South Korea thlawhna accident rap thlak taka thichung te chuan sarkar la katangin sum tam tham tak an phut Park Hansin a unau pa thlawhna accident a thi chu an chung ko ai oin aron ding chuaka tin chu mai ba ka thlawhna accident a thita miza somsari pariate ai oin aron ding chu boka ani hian sarkar la katangin sum tam tham tak a phut saklom ani media ten hena hetiang hian a soi sarkar hian mithiam tam tak chalu tro se kan chung ko te hi min ngai tuangai za in ani lo vek puin za somriat angtal puin arang theyang berin jeju airlines in kan chung ko laka thilrap thlak tak a thlen hi min tor pui the nom chun chu sumle pa yang zong in ani engwange kan ti chuan
chung kuwa pa ber thi anom nuala tin chu mai ba ka nu le pa thi an om boka a thenin an fa te an kalsan boka engtin nge an fa te hi an ma ni chawin an dam kho chu theyang le he hi thilpoi mo tak mai ania sarkar hianin arang theyang berin thi chung ten he na hianin sum pevat turin kan phu tani ati jeju airport arang theyang bera changle veng halin thi chung ten he na hian sum chu pekvat an tum thu an puang zara chief executive kim e be chuan news conference na ting hian a soi thon accident na khan mo phurtu ber ani thu asoya hewang hian senior company official ten he na po ngai damadil ani asoi dan chuanin company te hian mechanical problems aircraft a hian an mu chualo thu asoya regular check up pa ngai zomin SAWRKARIN investigation an kalpui mek chu a chan na a ngak mek ti atar lang bok ani South Korea acting president Choi Sang-mok chuan emergency safety inspection chu Rampuma Airlines sa nei turin thu apea heti lai hian Boeing 737-800 zawng2 chu thu nei tu ten check turin ashanin hman na an siam mek bok achan chu miza somsari pakwa zet jeju thlawhna che sual wangin an boral wang ani miza somsari pakwa thezinga hian miza somli pakhat te chu tungian ni ti DNA analysis mang ani lo pon fingerprint mangin an ni na riat chu ani toa official te chuanin endik na an la nei chomek zel ani chung ko tamtak chu airport ta an la pungkhom zela an hmangai te chu tungian ni ti an ruang atang te chuan riat chu vat in be sehin an lang hak mek ani chung ko then khat te chu jeju airin report an pek chak lo ema wangin an mang ang tak zeta an lung oi lo hle bok hei wang hian sarkar la ka tangpuin support a aya cha peturin an ngen bok ani evan doina thlenzara hian jeju airplane te hian darkar somli pariat chungin flight som pathum an thlo chu tir thin ti riat chu ania yan sop news agency chuan an report ani jeju air passenger te chuan hetianga chinarap thlak ta thlena wang hian malam huna ticket an lo book to po cancel atam pha ti an tar lang bok mithiam te chuanin zona tam tak an neya engwangin nge thlawhna hi a thlo chak em ti le engwangin nge landing gear hi a hun laya atum don khan a chu thei mi lo ti chu zona lian tak an neya engtin nge atop thleng khan concrete bang sutur khop khanin chaktaka atleng thei ti chu zona lian tak an nei bok South Korea chuanin he chit narap thlak tak thlenga wang hian nisari chung asun nan hunan mangdon ani